Dengam kadin o nasudi anenang tuy umas asog kadagita sa diyam pagtanaem tapanunot tatapnon maimut tekam tuy pabitibit ken ka nakakaasiunay into nanges kunti magsak amumtun ti pated ni ayat ngem awan tut serbinan at analpasag tumeten anapasag ket itinto balunek ititanem ko aliw-liwag ititiyak en kainibak apanagaya ay kita eman tuy nagbanagan tuy nakakaasi unay abangkay saludsuden da kanyak no basulkut umararaw saan kung nagbiag ko at nagkalintegan ng atunay ngem itirikot ni ayat no pampanunutek barukong ko ti dumagsen ket kaslag kupit rang tayam kadin tatapnon kasinmet amalnes iti alinunun ni dawel amanginer ya marak ti manag ingkay panagbuya